twist mo da odo nyi mera ki update mo makawaina do nyi ki Kenya ni Daniel Soca nen jar poto. That's why one occur video ni in a way mama wajani catch your ta walumo po ni catch your ta piani tigimoma party convince kede ko nen kong video ni ana fori padano weng mageti actually paramen kede fora mapapat ngara chele be gona chi mayana wanya de Kisumu ni Kenya ma waje yone Daniel Soca ti makwo kido waje regena chele ka mer mo ko Daniel Soca to ada chia ne an saina chele kom Daniel Soca chele magde chwala ni waje ne ngor mauto tung nyime pe rong ken ma tung nyim Soca rong kere ke ne ro bien wang en ga ye wa rio ni ken ma bien wang en o rong kere wa ne pe rong kuma no pe not kere oni wa ne ngar ma to tung nyime pe not ken ma pa Daniel Soca not kere and that is a sign ne ni riga faking me wa gere kidong mi chwa mo kere en de mene kete bar ma jara mic pa mo ko lo ga nyoko Daniel Soca bela rema Daniel Soca waberu kere NUP nye people poa mo la ka me tiara na rembe na bere kin so wati mo ji madwe kin no kere magera ka to ada chi lo ba wakti bone ka be mi ku jan bana be par char dan ma ko kere oro to pe ni ana chi la rio la rema do mere come be man kong ana lingo man e lok magera ga waja eno e pamo lok man ne ana fora mo ye lo ba chore kan gera ke choy ko me ma jidong ke go ana be chi mi waja ko me kaji ya da ke tuku dere jo tuku dere ne mera goa dudi mara kilot ma do ngi kilot lokom to ape tuku kere I even doubt in fact these people gikadon pedangyo very confusing update but anyway one and my chalo gonna content creator I'm making sure ne o mi araker wa ko betie lok mangar mon waye whether we ye nyoko che again logada binonge kamaleng for now kongdong go very close the update moy ken makati kerne na way ni dano ku katu wa kitamge ki gimoy ken magingeo about development lokom ruenya pakwa pa Dr. His Excellency Daniel Soca afoy kom